He mātanga mātauranga, he minita o te hāhi mihingare, he Ngāti Porou tūturu mai te mahunga ki ngā raparapa waiwai. Kua whakaparirau te manu taupua o te tai rāwhiti a apirana tū hai kau kapakapa mahuika ki te kōhanga o ngā manu tai ko hokinga kore ki muri. Aha koa te ngau kino a te mate pukupuku iaia i ōna tau whakamutunga, i mahi tonu ia i āna mahi nui mā tōna iwi kai ngākau, tai no atu ki te tatau o te pō. Engari mai rā nō ke tōna whakapaukaha ki te oranga me te whanaketanga o tōna iwi i roto i ngā kaupapa ahurea me ngā kaupapa ohanga, a nei rā te pūrongo a Anzac Pikia mō te kotahi o roto i te manotini. I ta paina ia ki tētahi atu rangatira rongonui o Ngāti Porou, kia tā apirana ngata. A pērā kia ngata, ko tā apirana mahuika he whai i ona tapu ai, kia whai oranga te iwi Māori, Ngāti Porou hoki. Ngā mihi kia Ngāti Porou whānui. Mena hoki kāre a Ngāti Porou whānui i tautoko, kāre māteu i konei te rāne. He tangata ata mai, he ārero kakama. Ko ngā tangata kei runga i tēnei poari, he tangata katoa kua tohunga i roto i ngā kaupapa whakatipu moni. Ko mahuika tonu te toi hau o te runanga o Ngāti Porou, a mai rā nō ia e whakāhua ana i te ara whakamua o te iwi, a pūtea, a tō rangapū, a Ngāti Porou tanga. Kia tū pakari ai tōna iwi i tēnei ao. He hōhonu tōna mōhiotanga e pāna ki ngā take Māori o Nāia nei o Neherā hoki. Ka whea nei ngā puari e noho ana ia heipuna mōhiohio, pēnei ngā pautauna o Aotearoa me te rōpū Māori tohu i ngā prihimana o Aotearoa, a no nā tata nei ia ka whakahonoretia e rātou. A he minita tūturu ia o te hāhi mihingare o te 50 tau neke atu. Kua paninga tama tokorua mahuika a mā tānuku rawa ko hāmana me tōna hoa wahine a Karen. Hioi e hara i te mea ko tōna whānau ana he kua pani i te rānei, engari anō ko tōna iwi hoki o Ngāti Porou. Anzac Pikia, Te Karere.